njoko mbaldu ngol golle fo sima ngol Alaji Sar gen rofange Alaji fogame ga émission fe spécial Yamou Saro nana ke wini layna ñake ka andona ye bugan dong no ke no def parcours Yamou nu ga ona de jega jeg en tête bo inno a lakas Ousmane Diouma i ador ka leya ndax a jega jeg ma andona ye ɓere ga ɓeer ma i njom ne bug ma wetandor koy i njom ma sokona reɗu da koy siyaare i mbuud ko a kaadu i mbuuda mbuud bo pang nged ñaananel ndet mbuudik comme i mbadna Sokone te njom na poids lourd wa jeg ka teer yamu nom toxida sooɓ meke a kaadu yete nom toxidna yit roog wa feed te gar yete garna neke wondoxtu a gifa gifo ɗaan ba giɗo pab e wa madaan mo damade te njom neke xaye ay xaye pangol a mbuudin nda naga jeg tu pangol ke ngar a pangol ke ngar a de o ngari mayo fudoxid pir ke tout mbudoxid ɓaak yoon warin mbir fa mbulane feke gaynaak kino kina mafa o ngari mafa yamu mafa betel leye meke ngari gen tama gen boy Ker Omar o nga dudu final da comme neke te fina wero andira yamu fo ngari yam denon nandu andan fop o kin ande xupna xoɗo arbitre souffle fulane ƴufiid kam ngel ne filir yeq ine ta bo bugo wori da yaga koy ne mo dida Ousmane moof da mbufirne te mbufirna i ngel ne fop inoxu a cafa ke dal neke leya neke cafa ke leya arbitre fe xate te garid andi me am warna ɓeera o ngari te gara lay ine mbokate o bagage ke ndam yida te mbokate o bagage ke i mbufirna te ɓaat na mbufir o wan nafra ciaf bete ngay toku ngari da soxo te neke o ngari pakina layne mbir rew inak laga coko ɓala jegu te ɓiside la Sokone meke fampin tali suk xot kin maaga jërëjëf naga yo jërëjëf ten na week ka xana xede i nda i njego dayu maaka paax ni andona ye ndeysaan cerke mbele nda bugo fog bugi ngen tan bug cosaan an diine of am aada of am cosaan of nda itam fonka ke andona ten def média ndax keke ref ka andona ye kili ref kata no fogole no andona ye dina mad kan a fiyangan koy i mbaskani lamtini golle bo pare fo simangol le lamtin koy o ndik ndax ned laytuna ke andina ne yamu fop wano lay comme leng ke yamu fina fop jaar wano lay comme la émission fa leng aussi nda a neew ne xana jikati tenk na ten a fiyangan koy sogo tagator asor fogo internet ke codit dig jade jafi lakas inshallah njoko tokores nu jonga jam golle fo simangol le sar simangol le sen nanu bi koy sen alhamdulillah sen hari kala sen ke leytano nena reftu cerke jagiya da koy nuba amo ñako rob men walla affaire yamu amo ñako rob men to yamu on deb ina reedu affaire retanga bo xaya xon ka sax te bo hangan wara mo ley ten tik ande yamu ke te jël na hop ya jël la nun mi fek illa nga nun hanu an ten tik ke tanan lan mais ke de bandong haba in mek afi me ke de bandong hop mais ke jangu jom na haba in hiti woti boro ga chodin te fiya ke te fiya mais ke na la itam kitana bo le me ke wagi mo na ko le tentik inyo wate inyo wana ko ya mi ba fa da ken da ko imba ge be ken yene um fe itam te ni nya chabo nyal ne ka hay parce que mi ke na le injom ne te tabi si do tum mi fe ke na la mi be sun ite fo hana o qara gowella le ga ngate fo ko ale mi taxun mi def ma taxun ken sa wala be nama yalle bal ma tin wa ga fi andone de me ko ken lew in qatmaga ngarahin bisene maral loch de la ga me de ma ko def ali ya suujan den ma fu maga in jomne fop madun ibi an non le boti goti fop madun mi fe gena la be ten o numéro 1 bo nyala wa ga mo le bi na bo jangi jomna da koy wax deg cerke cotiran e do jamani be cotiran da dal kitana bo lanu ne dal ya mu ajalla nu fop mo fama mo mek ingat
to injong naga tebi hidna tena etu ma ay ummek injong fi tarapum aha bibis injom naga bis angel mi maga makami wi watu ingat maga ngar meke mof bon jigandu kan jalla mana fu jalla nel maga fu haga te garbo mana so maga lame abdou benam sila me na me do ko yalla baji kasande atenga ale atenga na mo abet kelme ke ambul jami wala ambul mo binya defa wala ale jiga nga atenga kaga ale wallahi hanu obum dina do ko be iti jango na afad ama afre maga injom dum defa de langari mayo to yaga amunu hanu jahno rek o jiga tange jo o fan ke fiya dal pour de mer bo injom na ho rek wala te o tole li injom na ko de mer ata na de mer no ka ta fo hin kenda hubo lome yamu hami ajallo kaga no gata antu o khair no ande kele manuni rek hato rek tinare kedana bolle yamu ajallanu o te wati jigna terim na me kedan so mo len kop kut o te o besge de ci ta jiga wat na ci da kon mi ajallanu kenda hubo mbir yamu reta ga bo go ikra xanwi ne sax ajigna mi kene yamu hatik wagi no le kin bete afak wax dëgg yàlla gid ma maro koy na kare ken ngar men hay ru am men hay parce que xanu ki anan no fet koy fo kere mi adam da koy ro ki xam katan fa gatu me kay da awa kare fo yengi ta awa kare hay da koy refer bon ru am men ken taw bo mi bugim dal wax dëgg yàlla ñu ko andal me andone men ya mu be aberu fami to waga mo wala ne ke mo mek mais ya mu akuma se nan de adon fop waga ho male hotel yabatin wala ko yam wax dëgg yàlla kaga sekere fa arne sekere eto adi sali feri muna aredu eta le gamo den sekere faga ke tata bo lakati no dikrek o den birama fi arne te patro den na in ya mo patro den na birama ma tin ma birama da ten bi guno bi yome den yono gumbi yomi na nama yalla bale ge eta ko yama dame e sali ma rula ala gra sagi mais ko dina me am weki tibasa te wax ba pan kanjum dami feke an im rakki kuma legu injom ne ete anyaka de fonde be suga de nyoli duba da ko nyando keke tela abirama e mo da ina nuha o mo na dam na me gale o bini o ya mo kin ya galle ngal fate na te ta meke jom naga itat na arta bete bel di bete sam bete ga amo be na tetna binno mage mana maga beru dai mage be mo gebel tuna bete ko agara mo ana hanu ga aya mo pa tele ne da hanu ga ay ga anu da hanu ga an tele te o ga ay ga anu ga iran ya mo yer fate men dat laga ten ya mo anyaku o ya mo ba de gu yalla kero ga dox in una o len sa di anu on dal o ten na ro fange ya mu 5 heures nama yalla bal ten arime 5 heures ten na honu ma na mene na tefe sa to na tefe sa rimete len daw bon no me mbiriam wa gal mo me ke boro ga fet me ke ma ko bu i mole ken fop bu i mole da wa hadik aji ga ma tefaran ahama to anin tefe ni hay ba ke la nu na fe nya fe e so ke la nu te a hajna me o te no de be so ngi yegu to aji ga botina jip acira ka no men kon tigo ha nga de wax degu yalla wagal mo la bo te ñefe tawat nda koy nu ba tanam hak rek bu adanu ke rek ade am gar pour shahan dal agar rek pour mi sunga fa gar to kena fi in yit na ya sam roga min taje galin ya sam roga ta inna barka barka bo xam na to leer alka salat fati yang jef gid mama nun ada ma sen gid mama nun pa gid mama we mo na me te wo ha gid mama dem asam roga rabda nun tabat internet ke ingara koy mbakto no émission ne très fait émission ñom ñal meki na sate fero fange était un grand champion parcourum mete berna no rimelum boyte commencé kanjum ne ciangaka boy ñom ne dam na kam sate fe nda itam inana men beta ndax kambel inga amen kilifa ndaysan allah bokkam dina pak inga amen yaay ka anone itam kama deta he faka manan gila he ci raju fa nda inga amen itam obi
walla haɓɓi walla bo inga amen no tew walla rew walla inga amen jigéen walla fi gen tan ken fop i mbokatirngan koy émission ñoom ñaal a bugo gar a wekke no te def émission ne ndax i mbaga lay njom kam meke na rofange a fog na jinda to i lay le grand champion a refang no cour no ke andoona yee ndeysaan a mite an no xeɗon ten ref le grand champion Yamou Sarr no cofeel fa no yar fa no bog wiina no teggin fa na fop nda na i mbaga nday maaga i lay xa a ndekkin fa mbin soɓ maaga talbe soɓ mo Yamou katam njokat ne njala paax a paax encore no ke andoona yee tam a njega cofeel no xe ndef na Yamou Sarr ndax talbe o layanga te lay Yamou o layanga te ref Yamou référence um fop a ndef no andoona yee te ref Yamou kono Yamou exemplaire nan pisale jinda pir ke andoona yee a soɓa den fo ye soɓuna fo ye ngarna actuellement kon a fogole i mbugo mbegit koy dernier mot kaddu palak no xeno te ndef Yafe Ormila a fod no saaxo ñam maak nda itam xeno te ndef o ɓeenge Ramou a fod no saaxo jonon or i andoona yee koy émission ne i mbi'an bo pare xa ref ke andoona yee ten o wegit ka kam ke andoona yee kam i ngen tan kam ke kam o fog kam xarit ke andoona yee a an a Yamou no ñoow ne tam a ciñi andoona yee Yamou laqoxe itam a mado ñoowa fo xa ref ke wegit ka émission ne Thior Production TV na xarañum bug cosaan calel mosuke ndax vidéo ke nu nga'ta den par rapport refe batari mais Thior Production a genoox a laltiid i cosaan ne seereer a jegna bugna mo i cosaan ne wiin we bugna njab ke andoona yee ten walu ceereer te ref njom ne i njegna to ref culture in naati fitoogna faak fa fide faak roga fi koy i ngar xaye na émission fe andoona yee le grand champion inu andoona yee wecit ka na adna carrière um xa ref ke andoona yee ten wegit ka i soog o ngar atno ten ref i mbektandoon ɓaato siyaare a fop simna Thior feke woy tamit maxo simnam kontaan rek émission feke moom jege naate a felteerna na xeeñ keke moom ka i miñ ina mbuga ref nda xaye roga dogalum kontaan na trop gidma fop we na saate fe o layanga affaire Yamou rek fop a yoɗo kontaan na daal ino daal a xeeñ ina maya may bo yoqe say mbagirano lay xa gidma xaritum ke we andoona yee ndam rek to mbaase parce que kiin ana refa fo kiin ñoowa fo ten an ke te reer na fa wo o ret betelal ta ciƴo o waas mais xarit ke ndam to mbaase surtout ma Paul moom jegimi ndabdum o xaaga Paul Diouf to ko Bakar mi daal a gen Fadiouth xaaga daal fop Yamou ref a ga'angaam ne sax a fuudaxam xaaga daal Paul daal moom jegimi ndabdum Pa Faye neen o teem ten moƴa xam o bug saxe Pape mi daal jegimi ngi Pa Faye xo gen Dakar parcelle a genu xa wax dëgg fa yàlla kontaanam jegimi deno weke tamit fogum weke ndef na me mbaase ben yoon o wo ndam to mbaaseer